हिंदी वाक्य सिंहल तेरुम आज मौसम कैसा है अद कालगुने कोहमद मुझे एक कॉल करना है दुरकथन एमतुमक गन्नड तीनवा ये कितने का है मेक कीयद अभी तुम कहां हो देंगोया कोहेद इन्नी थोड़ा धीर धीर बोलो चुट्टक सेमिंग कथा करन्न ये मेरा घर है मैं मगे गिदर कल हम मिलेंगे अपि हिट हमुवेमु क्या आप समझते हैं ओबट तेरणवाद मुझे ये पसंद है मम मेकट कैमती जल्दी करो इक्मन करन्न धन्यवाद स्तुति දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හින්දි ඉගෙන ගන්න අපේ පේජ් එක ෆලෝ කරන්න. YouTube එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔබේ නෑදෑ හිතමිතුරන් අතරත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබේ දිරිගැන්වීම අපිට ලොකු හයියක්. ධන්‍යවාද. ස්තුතියි.